یا گریدای هری ادنوزه جوتمه دل ازازه چالکه که سکوانی گر او چته که داگیر کرات کشتن. دی 25 مجدا جوتمه دل خطا ماره به چالکه سکوانی یک چتات کشتن. دی 26 جوتمه دل دما هلدانا ایریش چته داگیر کریال خطا شروا ده هیزن هری اباوی که به باندور لوان خستن. ده انجام ده کشتو بیریندار وان چیبون و جنازه وان ده اراضی دما. دویمین جارجی دما خواستن ورن جنازه خو ببن هیزن هر الوان خستن یک جوان سرچته احمد رایت ملدون و سه چته داگیر کر هاتن کشتن سه چته جی بریندار بون ده همان روژه ده دیسا به چالاکین تیبت بارگین دولت ترکا داگیر کر یل خطاباب ماره و شر و هاتن ارمانج کرن 11 لشکرین دولت ترکا داگیر کر بریندار بون ده جماوان چالاکین هیزن رزگاری آفرینه ده 5 چته داگیر کر جزا کرن 11 لشکرین دولت ترکا داگیر کر و سه چته داگیر کر جی بریندار بون شهروانی من بچهل داگیر کراندان نویندا راگهاندنه یا مجلس لشکریان من بچه دیمنه چالاکل دیجی بارگین ارتش اترکا داگیر کر چتین وشاندن نویندا راگهاندنه یا مجلس لشکریان من بچه درباره مجارین ده اواگای پار وکرن هیزن مجلس لشکریان من بچه و جبال الاکرات همبری ایریشن دولت اترک ان سر کانتورامن بچه ده مافیا پاراسلا روا بکارتینه دوی چارچوبه ده شهروان پنج چالاکل دیجی بارگین کرپیش ریشه و شیخ نصر بلدق و شیخ عقل دار خسته نویندا کوبانه او 366 گوند به الکتریک مان لگورین چه آنها دولت آتک جشوا 23 جوتمه حتی نه به بالافرین شهر بالافرین بچک ام بی مرو بچک انگران نویندن خدمتی جیران استاسیونن آوی بیرین پترول دپوین گنم و هر وایم باکور سوریه دیگه آرمانج در جمع ایریشان ده زاروک جیدن آفده گله کساتن شهید کرن هفسروک دسته انرژی یا کانتونا فراته عایشه ناصر دازانن که در جمع هدف گرتن سانترالا elektrik eden navenda bajar u 366 gundên ve be elektrik mane. Nasir Diyarkir ku tevzirara giştiye santrala jî êrişên dije heremê devam dikin le mexabatkarên wan nikarin tespîta xisar bikin. Ji ber çûna elektrîkê li Kobanê bîrên avê jî kar nakin. شهیدین مهاجوت مهیل اوسترالیا هاتن بیرانی ل اوسترالیا پایتخت ویانا او باجار لینز شهیدین مهاجوت مه هاتن بیرانی مراسم بیرانی و پیشنگتیا تevgera jine ya avesta şehidin mahcotme de şahsi şehit Beritan Günaz Karateş u Asya Ali u Rojger helinde kuduru jender basbuy de çalakya fedai kirin hatın biranin peşri ezgirtin eli serna ve tevgera jinan avesta Gülistan avesta Akhvi u des şanker kudi ve şehit ne tene de mahcotme de her roj ben biranin ugud tek koşname hertim devam dike biranna van jibume çavkanya ilhameye peşri haftanan sinevizyonal serjiyan u tek koşna geri lahate tamaşa kirin çalak ki bir duruşmayan bir davi bu. Gevanazirîn Kongreya Xoya duyemîn li dar xist tevgera Gevanazirîn Avrupa bi duruşmeya jin jiyan azadî li bajarê Kölnê Kongreya Xoya duyemîn li salona konferansê ya navenda Civaka Kurda Demokratîk Pêkanî siyasetmedarên li sürgûnê hunermendên jin ên endamê tev çandê û nûnerên jin ên saziyên Kurd ên li Awropayê beşdarî kongreyê bûn. Kongreya ji bo bîranina sembola têkoşîna azadiya jinê Beritan hêvî û jinê pêşengên mahcotmehê şehîd bûne hatin pêkanîn. Piştî rêzgirtinê dîwan hate hilbijartin û li ser navê Gevanazirîn medya botan axivî got têkoşîna jinên Kurd ya ji bo parastina nasnameya çandî û li dijî asîlmasyonê xwedî giringiyeke mezin e. Li rûşlata navî şerekê bê hevsengî heye dewleta Tirk vê pêvajiyê bi qirkirinê gelê Kurd û jinên Kurd didomîne. Tevgera jinê wê bi tecrübe û hevgirtineke mezin têkoşîna xwe bidomîne. Heta azadiya rêbera komîsyoger bibe jî ev têkoşî wê dewam bike. Piştî axaftina medya botan ji nirxandinê rêbera poyên li ser çand û hunerê
هن beş hatın خوندن پش پیام پیروزبای یم پارتی سیاسی و ریخستن جواکی hatın خوندن پش جی کنگره بینقاشن ریخستنی و نرخاندن آن بردوام کرد د کنگره در رزقنامه نو جی هاته قبول کرد هری داویر نوسته اندام کوردیناسیون تفگیرا چاند و هنر یا مزگین هاته هل بجارتن کنگره به پلان سازی نوم بداوی بو تپاین کو بریارن د کنگره ده هاتن استاندن به انجامنامه اجرای گشته وره اشکره کرد ولی گودان جمن و چند ساعت ده پیشکش کردن آنا خاطر ودن باشه